Ел девамында бір башаққа бұғдайчықлар 36 бұғдайчық керек еді әр санында тапып, оны yapıştırmай ол башаққа. Ең бірінші ве 12-ші санына жаз топлайып, о башақны бүтінле бізде енді бұғдайчықларынан yolamaya. Балалар оны бүтін кім yaptı сонына жаз. Ve олардан 8 балай seçip алдық. Ve onlara bugün bağışlar verildi sponsorun yardımıyla. Oturursun masmalı kuçulum benim bayrağım, hiçbir vakit çusur benim dostlarım. Bayrak yerge tutuşansın, kayıp olursun dostum. Jurnal pek gerekli. Ballarga, büyük adamlarga da pek faydalı, pek gerekli. İyi de o bizim Kırım Tatar ensiklopediyası.